Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh Mu'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah di pakolis sipai Tandra asyukuru kamaraja ta'ala ursirajana pang Allah ta'ala masabari pamasin nananiya apang indringan na alaw padarik kamanang angkana pranidendre ripassaniyasa ripapole sampajang magaribit tanasibawai berejama muarei nang pamancaji lalang apatiron na pong Allah Ta'ala akamasena ang kanang kakimatu na putama ron na sugo pamasena insya Allah. Si bawa pa imong rilan na iwatuwi isukur kati poler siarajan na pong Allah Ta'ala nasaba na paratay si iya ulang mewe. Tentu pada hari paham akade rilalan na iya ulang mewe kode osala talu ni umpona Rajab berarti yutamai sidde ulang malabbi iya nonroye Nabi sallallahu alaihi wasallam pamiraja untuk tarimai sampai lima waktu. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Roma sarositina aja tuliri lori pong Allah Ta'ala narekwangkan ni rilana ulan Rajab tumelo doang. Maka daki Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Puang Pak Baraka kaki iya ulan raja atau na Pak Baraka umuruta Pak Baraka karisota ilalan na ulan Rajab naniya ulang Sya'ban naniya paratay ki puang ulan Ramalang nawadi koritu malicu-licung gau angkari papole nang mangolol lor sita pun. Inaron asa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jajir lalanna ya ulan Rajab ay galada de kena tampu. Maka dai siddi riwayat an Abdurrahman bin Auf anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala ada poleri pangulutta
Abdurrahman bin Auf. Ada pula Nabi sallallahu alaihi wasallam nasa majapur itu Makkah dah. Ja'ani Jibril wa qala ya Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam puraka napulai malaikat Jibril enap penewa ka ada maka ya Muhammad, Muhammad, la yusalli alaika ahadun illa salla alaihi sab'una alfa malakin. Maka dinasa malaikat Jibril ria, Muhammad, dega gatau sik di masalawak masariku sangadinna isalawaki masakuritu ripitu puluh sabbu malaikat. Lima katana sakong katau masalawak riku kasisang majapu isalawaki wiri pitu puluh sabbu malaikat. Masya Allah. Wa man sallat alaihil malaikah. Di makadasi Nabi sallallahu alaihi wasallam nanigi-nigi tau ri salawaki ri malaikat atau nair lo doangan kana min ahlil jannah angkani sai satulis surga adana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam, riwayat kami pul Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala seperti makadai at-takbiratul ula yudrikuha al-mu'minu ma'al imam khairul lahu min alfi hajjah wa umrah wa lahu minal ajri kama tasaddaqa biwazni jabal Uhud. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam naya takbir mamulang ni karena rekko tomas sempajang iratek kor itu naratai ro tomatapoe di bawah imang ni betul naratai ro pamulang ni imang ni takbir ihram khairul lahu min alfi hajjatin wa umrah masarodecengi naya isabui haji dan niya umrah masaro lebih pinasang ero nareko irat tayero takak berek mamulan na imang kana de masabo masaro lebih pi naya isabui haji dan niya umrah dan niya napun na itu kuritu apalanna kaman tasaddaqa biwasni jabal Uhud padai pahalana sitimbangin arek kumasidakkai pada tanakna bulu Uhud magana rajana bulu Uhud kota nama kama semingkada makro nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ya sidakan nasan kaman tasaddaqa biwasni jabal Uhud zahaban disabbu nasan pada nasan rajanna bulu Uhud ulawang rias sedekang makro nasang apalana alal masakini masari miskinnya wa yaktubu lahu bi kulli rak'atin anniya no kiratoni koritu tungka tasirakange ibadatu sanah pakasiang sitaung wa kataballahu lahu nukiratoni pang Allah Ta'ala bara'ataini dua kebebasan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq mapacing lapok poler ranaka niya lapok mapaci poler yasangnya amnapekan Masya Allah wala yakhruju minad dunya niya ditto nasuri wilino hatta yara makanahu fil jannah gangka naitana unronna matu rilanna suruga pamasena pang Allah Ta'ala wa yadahul jannatu bila hisab nania utama ilanna suruga
bila hisabin rigon kana lega ga pakira-kirakan to nade nanai tanai iya den re masalah takbir at-takbiratul ula waqtalafu fi haddit takbiratul ula. Ada perbedaan pendapat di sesena atau panritai makada yero ya perbatasan nah betul batas yero takbir mamulang faqala badduhu maka dari sana manandro ila ayyafrugal imam minal fatihah gangkala salasaina imam mina baca fatihah yero nasa batasan ro takbir mamulang ya Rasul di pendapat wa qala badduhun ila ayya bada al imam qiraah maka itu saya sana di pendapat wa qala badduhum ila ayya bada al imam ila al qiraah gangka majab puna pamulaina imam bacana tanna ko Qur'ani na baca ro takbir herang baca ni Fatihah maka Rasul di pendapat wa dhahaba aktsarul mufassirin ilal qaulil awal kayero masaro maega pendapat di sesena da guru tapat tafsirewe yanaritu ri pendapat mamulang edendre yanaritu rimon ri prana kakak beri harang yanaritu nabaje at-takbiratul ula inarona sakang mau makoro menuru pendapatna ila qaulil awal lauri ada mamulang makoro angkenna majalisul anwar wa ruwiya anin nabi alaihi salatu wassalam annahu qala maka dasi dirampai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala majapurtu makkadai man ahya awal lailatin min rajab la yamut kalbahu nigi patuoi pamulang waninna pole ri ulan rajab kana siddi umpon ulan rajab nalisake karutuna sabab pakasiam lam yamut kalbahu ida matatil qulub de nana mati atinna nareko maka mati-mateni maigai ati tuanna mega tau tuanna mega lupa wasabballahu khairi min faqirasihi niyari bolani na bolani